وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip nu Allah, mga babayami, tanud ni dadayo naging kutuwa andang adita no pamagusain, tanud no pusumpatan ka uba kalukalunan na pagpakakwatan sandao na gugkakuantan sa tuma giyang kutuwa di itan usay mandagiday magandakwa na si sagyang kaiya agamatan wa agama Islam pagpakasumpat ko ilmutano na nagkasabapan sa kapagpakausura giyang kaiya paratiyatan si iku Allah giyang kaiya kapakapumagpadatano umiyog sa Allah Ta'ala na malutano po ni Sugidan giyang kutuwa kaya pangudasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana giyang kutuwa kaya ganati Rasulullah sa iku mga sahaba agito so kaya wapatian si iku orian o kaya taruto paging kutuwa panulunian na si sagyang kaya agamatan o agama Islam kaya lang kapya na si iku lang pagtaw. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na manusia sekalian na lagi ditanu. So ayabud na kibibida iya rakatanu na kaya sekalian na biyeloy sekalian wallah anabi nagu rasul nagu sinyap sekalian wallah si iku mga dusah nagu rinilaan sekalian pen wallah subhanahu wa ta'ala. Gina ni kibibida rakatan Rasul. Sip man ako kababalitan wa mga uripan na data-datartan inuyagitan wallah inadentan wallah si isagyang kaya dunia na guinad niyan mo gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasimbaan tanus wallah na pasimba niyan mamusu Allah sama nutunan data-datar tanong pala-palatan manusia nagu pala-palatan urip nu Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu sabab ayno tu igira na di imatero igira manu tu apisak si antan so kababali niyan arasul na aya pinakamapia adita no matero na giyang kutuwa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian akan namataan asa Muhammad na uripan yan nagusugian. Kagi-agianan kini begantano ko titua kabnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agiang kutua kababali niya na uripan ditanus kaniyan saksian sagiang kutua kababali niyan uripan nagugiyang kutuwa kababali niyan asigu sa kaniyan wallah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaya ng pagtaw nagyanan inutanwa na napagpagaluya kagiaan na mga tao agyang kutuwa pudi-pudi ilan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di manubrah di ilan pa kapanubraan agyang kutuwa
kapupudiran ku Rasulullah na ugyang kutua kapendi dawairan si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giutui kapupegaluya tanusan ka antanu kapupenang gila ya giang kutua kapanubra ubatan ubin mapakan derpa su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagiang kutua lawan ku derpa iyan kaya adnab ketuk na mga tao sabab sagiang kutua kia subra agiang kutua bantu giran na ugyang kutua pudiran ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na biya belui ayak ya pakam betadaliran ku Rasulullah na lagi dagiang kutua darpa wallah dia nani ayah makna niyan nak apa penanggila itanusan nagu kapupegila kapupegaluya tanusi sagiang ka iya antu na ibana darpa ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darpa yang si sagiang ka iya dulun-dulunan tan nah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi ditanua manusia ayah makna niyan na inuya gid sa kanian wallah nagu kawafat sa kanian mo kawafat sa kanian mo sa lagi dagiang kutua kia wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyawafat sa kanian si ikwalungan isnin ika 10 agu 2 si iku Rabiul Awal ika 10 agu 2 si iku Rabiul Awal agiang kutua ke wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samanan na miyata ayun so mga ulama miyay sasiran sa ayanin akia wafat Rasulullah na ika 10 agu 2 si Rabiul Awal agu alungan isnin agiang kutua ke wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so sama nuntu nagyung kutua mga tao adi kriala oman ika 10 agu 2 si iku ulan-ulan Rabiul Awal adi irang kono pananadman agiang kutua kinimbuatan ku Rasulullah na ayamataan na ayad iran misunur na agiang kutua kia wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagiatiang kedu mga ulama ayat kia wafat Rasulullah na ika 10 agu 2 si Rabiul Awal ayat makna niyan na alungan isnin na sama nuto na ayat patu terkatanuna di ikrata ginawatan agiang kutua kia wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenabatan kesunur si sagiang kutua masa kagi agiuti kia wafat Rasulullah nagiana ayat makna niyan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagiang kutua kia pangutubanian pepengusiatan yang sumanga tau di pangutubaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di yang teruna tiga manai inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indah ayat makna nianna di teruna Rasulullah amata natina swallah na piyaka semili iyan so uripnian o andi ketemu iyan ku dunia agugiang kutua sisi sa tangan Allah na ayap pinili iyan agiang kutua sisi sa tangan Allah giang kutua uripen amiatur Nabi sallallahu alaihi wasallam apiyaka semili wallah nagiuto su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagiaman gutu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu agiang kutua khutbah Rasulullah atigyan mana iya mata anas wallah napiaka semili yang seuripnian si iku dunia anta kagiang kutua sisi sa tangan wallah na ayat pinilian nagiang kutua sisi sa tangan wallah na sudin sukian negar Abu Bakar na miyaka guru su Abu Bakar kagia su Abu Bakar na dalawan yan amala isabut si iku mga sahabat si sagiang kutua masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kia pakaguro pa Abu Bakar si sagiang kutua kia pangutubaw Rasulullah na miyatang kadiyan sa ginawa niyan amagaan mawafat su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyatang kadiyan sa ginawa niyan kawafat su Rasulullah yang kutua kapupengudasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakarani si sagiang kutua masa
akiatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiu tu sabab ayam ananian nakia pakaguro ko Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sisagi yang kutua masa urian lagi yang kutua kia pakapnai haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya makapiragawi sisagi yang kutua lamba apiragawi isi ikulanulana safar nagu sisagi yang kutua piragawi isi ikulanulan Rabiul Awal na miya kagedam sagedaman su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya gedam yan lagi yang kutua gedamanian giutusu miya kanian ini paganaon agi yang kutua sakatau abai peduku mga Yahudi si ikukia tidak wasi sa Khaybar na adna piyaki kanian ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apangan nang kana adudutian na giutu sabab akia pakagedam ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gedaman ayam nanian na antuna ini bana akia sababan sa kia wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, si sagiang kutu akia pene haji Rasulullah kiam belingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun si sagiang kutua kia pene hajian na roodin mini pun agiang kutua kia pakagedam Rasulullah kia sekitu Rasulullah agi ayamat taru na gitu sepun betun sa hajjatul wada muri puri kia pene haji Rasulullah muna puna kia pene hajian nagu muri puri kia pene haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sagiang kutua kia pakam belinganian si Isa Madinah na miya gedamian din agiang kutua gedamanian si Isa giang kutua kia sakum usafar na gusiku Rabiul Awal aika 10 si iku kia tugalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apun sa Makkah aika 10 awisa ku kia tugalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apun sa Makkah na tumiyugalin si Isa Madinah. Na gitu si sagiang kutua kia pakagedamian akia sekitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na payamangan inian si sagiang kutua bisa yan apia kamaradika yan agiu tu su Abu Muwayhibah na bisa sakanian na pia kamaradika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na si sagiang kutua kagigawi na payamangan inian si iku Abu Muwayhibah atigian manai unuti akong kaatigian si Isa Baqi' yang kutua Baqi' naginan suli dengan ku mga sahabah kadaklan ku mga sahabah radhiyallahu taala anhum nana tama di mantuna si Sandin si Isa Madinah agiang kana na Baqi' ali dengan ku kadaklan ku mga sahabah radhiyallahu taala anhum. Na piangan ini yang si ko Abu Muwayhibah atigin na inu akong kaatigin di pagunuti atigin si Isa Baqi' na inunutan Muwayhibah inunutan yang si Isa Baqi' na ini sugu Rasulullah agiang kutua kipu manganin sarila si ku mga sahaba amya mangilabang si Isa Baqi' na si sagiang kutua kapakatitindigian kaya pakauma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Isa Baqi' malalang kaunian agiang kutua mga kubur o mga sahaba na pitir Rasulullah atigian manai Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Sialam yan sumanga tau si sagiang kutua kubur. Si sagiang kutua ay maknanian na kaya pakataling makiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na uriyan yan na adna pitiru Rasulullah pitiru yan agiang kutua ay maknanian na ada pataptiru niyan si sagiang kutua kaya pakataling manian si sagiang kutua kia kuburan si mga sahabah aginan suwaya maknanian na Baqi' sagiang kutua kia pakataling makiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah uriyan yan na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin na ya Aba Muwayhibah haya tigin Abu Muwayhibah atigin man Rasulullah si iku Abu Muwayhibah inni qad utitu mafatih khazain dunya
wal khulda fiha summa al jannah. Mata nanti mana Rasulullah saben-sabenar atigina sakan na ini begirak natigina so mga gunsi o mga igagadu masih iku dunia agu giyang kotwa kala layunon summal jannah urian yan atig man Rasulullah na sa surga fa khuyyirtu baina dhalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah na piyaka sumili aku atig man Rasulullah sikun dulu na nuto agu suwaya makna niyan na kitu na anak ko kadnanakan agu sa surga na ayam ya teru Abu Muwayhibah atigen manai bi abi anta wa ummi khud mafatiha khazaini dunya khud mafatiha khazaini dunya wal khuld fiha thumma al jannah pilih angka atigen manai udina kuwa angka atigen sumanga pamintuan si ku mga igagedung ku dunia nagjo kala layunon urian yan na surga nam yatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigen Allah wallahi ya Aba Muwayhibah dia atigen manai ibtaq wallah hai Abu Muwayhibah laqad ikhtartu liqa rabbi wal jannah sabnar ayat pinili akan atigen na sukituna na akan ku kadnakan nagso yang anan yan na surga urian yan na ini pamangni sarila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanga tausi sabaqi yung kutua ini kubur si sabaqi gitu semua sahabat na urian yan na gumian at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumiyong sa kanyan si ikwalay Aisyah radhiyallahu ta'ala anha na si sagyang kutua ayaman niyan na kiyang belingan yan na mitundu-tundu na giyang kutua kapapakagdam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapap kisi sagyang kutua gadamanian na piangan ini na si iku mga karumanian ayaman niyan na tiawagin sa mga karumanian tinimu yan sa mga karumanian mga karumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagyang kutua kaya timuan yang kiran na piamang ini yang kiran aidin asi sa kanyan pasitir si ikwalay Aisyah radhiyallahu ta'ala anha na miniug agyang kutua mga karumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kagya pupakaladin ayaman niyan na pekitaralu agyang kutua agda man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kutua miya ka 10 gawi amagagdamian agyang kutua kinitaral agyang kutua gdamanian na ayaman niyan na si sakanian mi pesalat si sagyang kutua walay Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sa taman si sagyang kutua kaya wafatian kaya tanganan wallah si sagyang kutua ayaman niyan na ano nga na isnin ika-10 agu 2 si iku Rabiul Awal urian yan na si sagyang kutua masa kaya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya pagi dian na 30 subra 60 agu subra teluragun amya pagi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kutua kaya wafatian na si sagyang kutua di kapakarat Rasulullah yang kutua kapke sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam membuat pesuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nadi ini yang pamutaran tu Rasulullah pemutarian ku Rasulullah agyang kutua miakwan yan ando si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemutar si sagyang kutua ke sakit pemutarian on suratul falak agu suratul nas si sagyang kutua masa ayam nanian na kapke sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urianian na ipsepun yan uri na pepengingi punian Rasulullah pemutaran yan Rasulullah na ipsepun yan na agyang kutua mga putarian ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ipepengangarapan yan untuk wallah sa kapakam berakataun wallah subhanahu wa ta'ala na si sagyang kutua kapapakaladin kapapagusur agyang kutua agda man Rasulullah apapakabagragi ang kutua mayaw agda man Rasulullah apulangkap si sagyang kutua lawasian na miya pamangnian ududan sa kanian sagyang kutua kinitaral wagyang kutua mayaw apakagda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam na niyan na piyangan niyan awitan sa 5 apito timana tagwi
na udu dinun si sagiang kutwa lawasian si sagiang kutwa dini nakateng kasamayau sagiang kutwa antun ini benar jika pakaragun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana giang kutwa ayamana dia nakapagudu dinun cai na antun ini benar pagudu dan cai sa taman sa malu-kalu ke na giang kutwa kapakagudamian samayau na urian yan na teru niya na kumanga karungan niya na tingin na kaya sukudan ayam na niya na kaya sukudan agyang kutwa kapapagudu dirun chay sa taman sa malu kelebatan agyang kutwa kapakagudam yan samayaw udi na agyang kutwa ayam na niya na kita taralu agyang kutwa gudam niyan na urian niyan na tumindig sa kaniyan na sumulad sa kaniyan si isagyang kutwa masgitian na makasulad si isagyang kutwa masgitian na montod sa kaniyan si isagyang kutwa mimberian na sagyang kutwa kapagunto diyan kauunto diyan sagyang kutwa mimberian na sagyang kutwa masgitian na pupangutaba niyan sa mga tao sa diniyan giitiroon si sagyang kutwa kapupangutaba niyan sa mga tao at tiga naman ay la'natullahi ala al-yahudi wan nasara pimurkaan doon natigin wallah so mga Yahudi so mga Kristiyan pimurkaan natigin wallah so mga Yahudi so mga Kristiyan ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid bialwiran so mga kubur o mga nabiran ang mga masjid ay makna niyan na sinimberan so mga nabikiran na ini pang nisiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa murqa si ikwallah subhanahu wa ta'ala kadua miya panutul ci isa hadis qatalallahu al-yahuda wan nasara biunud na tingin wallah so mga Yahudi so mga Kristiyan ginan ipang ni wallah si ikwaya makna niyan na pang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikwallah ini pamang niyan sa murqa so mga Yahudi so mga Kristiyan kadua niya teru Nabi sallallahu alaihi wasallam atiga naman ay la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad ubani watigman ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baluya so kuburakan abarahila apesimbaan ubani watigman ay Rasulullah baluya so kuburakan abarahila apesimbaan jadi mana yang kaya kia paki panang gila i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ubatan sakanian mapukas si isagyang kutwa darpayan api yakin darpaan wallah abatan sakanian tagu si isagyang kutwa katutuhan ni kay ni saparanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nailani mananan na nagyang kanan amaw ulaula malutan na isngit agyang kanan amaw ulaula si isa masjid an-nabawi si isagyang kutwa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya ini sapar wallah ini sapar Rasulullah uba mabalui agyang kutwa kuburian ayam makna niyan na barahula pesimbaan na tiga mabuo ayam makna niyan na mga sabadisan atunay ni ba na yamangi taral agyang kutwa sala-salairan si Rasulullah tigira na inubo agyang kutwa masjid Rasulullah misusuludun so kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inubo tigira na agyang kutwa masjid Rasulullah maka susuludun agyang kutwa ay makna niyan na kubur Rasulullah na inubo to tigiran manay yabalui apasimba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya sumbagisan na paganir na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini kubur sa kanian na si sakanian ini kubur si walay o Aisyah na giyang kutwa walay o Aisyah na si sakanian matatago si sa giyang kutwa kilid amimbar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gua niya may topan sa masjid Rasulullah gua ni kumay topan sa masjid Rasulullah na si matatago giyang kutwa kuburian si sa giyang kutwa kilid amimbar o Rasulullah sallallahu alaihi walay si matatago giyang kutwa walay o Aisyah si sa giyang kutwa kilid amimbar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya mawapat Rasulullah na si sakanian ini kubur si sagyang kutwa walay o Aisyah si sakanian ini kubur si sagyang kutwa walay o Aisyah urian yan na si sagyang kutwa kaya pakalaa si ikumas gitu Rasulullah na pupakalaan si ikumasa o Utsman bin Affan na piyakala yan agyang kutwa mas gitu Rasulullah na mililiud na agyang kutwa walay o Aisyah urian ito na si ikukabupagi sigumasa
na pupakalat naging kutwa masjid si iku kiapa kataling daula Utsmaniyah Ottoman Empire tigitan miyakaw asiran imiyakan datu sa dunia na ayat tinudan tanu saya na kena uba makatitindig udi na kena uba ayama begresi cagiang kutwa masa si daula Utsmaniyah na bagiang kutwa ayama nanian na antuna ini bana ahlu sunnah wal jamaah ka ayadin akada kalan ku mga ulama si sagiang kutwa Ottoman Empire na mga sufi asiran suwaya maknanian na antuna ini bana di istilah-istilah si sagiang kutwa mga kubur na nagiang kutwa masa na si sagiang kutwa kia pakala daula Utsmaniyah si sagiang kutwa Ottoman Empire si sagiang kutwa kia pakala si masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini suldiran suwalay Aisyah sama nuto mini suldiran suwalay Aisyah da sagiang kutwa kini suldagiang kutwa walay Aisyah ayama nanian na sama nuto na suwalay Aisyah naron mini kubur su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kasulid agiang kutwa ayama nanian na kubur Rasulullah si isa masjid miya kasuldagiang kutwa kubur Rasulullah si isa masjid kagi gitu akabasako si iku daula Utsmaniyah na ayadin akalili di cagiang kutwa daula Utsmaniyah udina Ottoman Empire na ayama begerna sumanga sufi maka memasakiran agiang kutwa ulama Iran agiutu suwaya maknanya na Ibn Arabi asu Ibn Arabi na ayatin digin na mas malas kanya ni pangkatan adi sumanga nabi nailani mana tu na si cagiang kutwa kia pakalaro aya karina na ila ni wagiang kanana kiapa kagede-gede udi nagiang kutwa mga kubur waya maknanian namia ka tundu ga sulutan si sagiang kaya Ottoman Empire ka ila ni ka pimbe na balay aya maknanian na isa saya na sa mga bunggil wagiang kutwa mga kuburidan na pulawiin waya maknanian na mga sufi agiang kanan antuna ini bana mga kubur agiang kanan antuna ini bana miyaka tundug mga sulutan si sagiang kaya Ottoman Empire na si sagiang kutwa kaya pakasulid agiang kutwa kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si mamusi sagiang kutwa kaya pakatindig daula Saudiyah dito so kaya sa o pamilya Saudi si sa ayam nanian na giang kanan ay Hijaz inakuda pun mabaluya Saudi na miyasa ko pirananan na si sagiang kutwa kapupega improbairan si sagiang kanan dua haram na piyakalairan agiang kanan na masjid na ayak kabaya Iran na ibliwiran agiang kutwa kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kabaya agiang kanan mga antun ini bana dato giang kanan mga dato si isa Saudi Arabia na ayak kabaya Iran na miliyo agiang kanan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliyo si isa masjid na aya dan yan kiliyo na dipagiyug daula Utsmaniyah dipagiyug Ottoman Empire na ayak kalanong nagiya Turkey sa penggiraw silan ubani wanan alina abani leon agiang kanan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamaka tidawatan na sabab si sagiang kutwa bubaya waya maknanian na giang kanan na mga dato sa Saudi Arabia bubaya Iran si sagiang kutwa kalilinta da kapagintaw na aya ini kidi Iran na dairan leon agiang kutwa kubur Rasulullah ugay na kiulariran aya mana kiakularaon na kilusan Iran uto sa aya mana niya nadin uto kesuldan miya kapirat niya ng lapis aya mana niya na paganayron na suwalay Aisyah na din maalin dudunun tama ni man to suwalay Aisyah nagyuti paganayo na natiyun dugaman na kiular man na si kukiya pakasambi waya na niyan na mga pedadato na si man ako kiya paka waya na niyan na antun ini bana Ottoman Empire na adum man akularian sama no to na miya kapiran lapis si kukiya rinubita Saudi Arabia si sagiang kanan Masjid Nabawi na kiulariran na kilusinan din sa din na bon kesurong sa tama din si Sapporo naging kutwa kubu agedung si sa Masjid Nabawi na gitu sa kubaw nabi gitu sa wataguwaya na niya na kubaw nabi ipun din sa baba na kiular na taman Sapporo
samia kawan si sagiang kutwa kubu agedung ka anu to matetendu agitu so kubau nabi amili liu si sa masjid nabawi so sama no to nagiang kutwa kia kularaw sa taman sapuro na ayam makna niyan nagiu tui mini sulbun asolusion sa kapa kaliu niyan sa masjid giu tui ayam makna niyan ada niyan kapad si sagiang kanan a masjid nabawi kagi di ipagiu agiang kanan anto na iba na utuman empire ubah ayam makna niyan namili wagiang kutwa kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, matag tanurunan ini uman kagi ayam makna niyan na adna mga tawa tigina na itu guri so kubaw Nabi pulawiin. Kenapa pulawi giang kutwa lang no di mananay haji amya makasung si sagiang kanan amas gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiran tero na meneran so kubaw Nabi kapamrakad kadikile so kubaw Nabi kakalusid no to sa taman sapuro na sisiminto no to nagwadem pena tataguno na rias ayam ana niya na putaw dito benar ubayran mele agiang kutwa kubaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kakalusid no to agiang kutwa kuba Nabi sallallahu alaihi wasallam nah gitu ini pemerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubama balu agiang kutwa kuburian abarahela pesimbaan pesimbaan nagupo nagiang kutwa kasungtan sa Madinah gupo nagiang kutwa kasungtan sa Madinah oh gitu udah nun upenanay haji amay kuana na adna miya ka panay haji rakat tanong naigira ko nagiang kutwa ni at napkabinasan niya nagiang kutwa antaptan giang kutwa kasungtan si sa Madinah nagupo na yan ni atatanong na ayabu isungtan roo na pembisitaan tanong sa kubaw Rasul na dito kay pakay upama kagyutoy ayam na niya na atatan kaya ini sabar Rasulullah uba perumah saya giang kutwa ka perumah saya tahu na ayam i perumah saya na pumisita sa giang kutwa ko ba okay nagiang kutwa ka sungtan ro na ayam puniatan tanong na sembayang tanong si sa giang kutwa mas gitu Rasulullah kaya giang kutwa balas ko kasembayang ko mas gitu Rasulullah na panakapan nagiang kutwa balas si sa giang kutwa ka sembayang kumas gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi ko kapakataling matanuro na ubatan pumisitai agiang kutwa ko ba Rasulullah na pamisitaan tan nagugiang kutwa mga ko ba mga sahabat si Sabaqi na ayam na niya nagutan bu pamisitai na gitu ini pamarintah Rasulullah si sagiang kutwa masakap kesakitian atigina la'natullahi ala al-yahudi wan nasara bi murkhanat tigin wallah so mga Yahudi gusto mga Kristiyan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid bielwiran so mga kubur waya maknanian na mga nabiran ang mga masjid bielwiran so mga kubur mga nabiran ang mga masjid lagi do Isa alaihi salam sinimbo mga Kristiyan lagi do Uzair asinimbo mga Yahudi nanagianan kini pamanintaan san Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urian yan napitiru iyan at tigian manai la tattakhidu qabri wasanan yu'bad ubani yubaluya so kuburakan abarahila apesimbaan ini saparanan Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gianan wasiat ini pangusiat Rasulullah si sagiang kutwa urian ukia pakatan udian si sagiang kutwa kap kesakitian ini pangusiatian uba mabalu yagiang kutwa kuburian abarahila apesimba na salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala na nagiang kutwa masa miyang usiat kuman su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayaw wasiatian natigin na ubad natig man ay Rasulullah kaya lampasang kurakano malagi do kaya sakitanakan kaya pakasakitanakan anta kaad na mau utangakan natigman ay Rasulullah nakatayak mimanto nasadin sa pagkikitas nakatayak mimanto nakitas na kunian ayam ananian na ayam ano tua kitas na uba ada na kaya pakasakitang kurakan watigman ay Rasulullah nakatayak ko nabalu siya kunian sapa kasakiti ako niyan mabutigman ay Rasulullah kaya gitu sokap ko sakit Rasulullah akabo pemungudasan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uba ad natigman ay Rasulullah ayam na niyan na kautangan akan rakanu sa dirham nakataya ko terwani rakan ating manay Rasulullah kabidan akan na miya kagiraw so adna miya kagiraw sa katawa mama si sagiang kutwa di katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna miya katindiga mama atigyan naman na ya Rasulullah inna li indaka salasatu darahim
ya Rasulullah na sakna tigin na adna tigin sesakat na karaka tigin na telulad dirham. Ada tigin na sesakat na karaka telulad dirham. Na miya kagira so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin na i'tihi ya fadl. Bagaimana kau mencuri telulad dirham? Atigin mana iku fadl. Dia kutwa fadl na wata utu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Peter yang sisagi yang kutwa ayaman yan na sisagi yang kutwa dinian kapangusiat dinian kapangusiat kaya itu to pengusiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya gitu so antun ini bana apa pengudasanian gitu so kapagudas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urianian namiyatir Rasulullah atigian inna abdan khayyarahu Allah baina ad-dunya wa baina ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah ayama nanianna pitir Rasulullah atigina mata natigina swallah napia kasemilian suuri penian o antunai pemilian su dunia anta ka susisi sa tangan wallah na ayatigin apinilian na susisi sa tangan wallah nasukian negara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu na miya kaguro sa kanian miya kaguro sa Abu Bakar kaya sa Abu Bakar na pwede sa kanian kung mga alaisabot si kung mga sahaba na aya kaya pakaguro ko Abu Bakar na miya tam kanian sa ginawa niyan adi mangungudasan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makakuwapat sa kanian na miya mamasa sa mga sahaba si sagiang kutua kapapakaguro Rasulullah kapapakaguro ko Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu miya mamasa sa mga sahaba ayam ananian namia kaguro sa Abu Bakar sagiang kutua kaya tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya sa Abu Bakar nagiang kutua kaya pakasumili awallah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udina siabu tu Abu Bakar agiang kutua uripan api tiru Rasulullah api akasumili wallah ku dunia abu susi sa tangan wallah na aya pinilian na sa tangan wallah na siabu tu Abu Bakar agiang kutua uripan nagito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguino pan api akasumili wallah amaga nagiang kutua kang gunatian si sagiang ke dunia maga nagiang kutua ka kewafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagiang kutua masa na miele Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Abu Bakar pakaguro miele Rasulullah su Abu Bakar pakaguro na miya kagiro su Rasulullah la tabki ya Abu Bakar dikad natin pengguro katigin hey Abu Bakar inna aminan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar dikad natin pengguro katigin hey Abu Bakar kamataan ayat itu tigin sa sarigang ko mga tao si iku kini bule ko ang corona gusto tayo tamukian si iku kini pangpeda na kanu nagusto tamukian ating man Rasulullah na sa Abu Bakar dikad natin pengguro ating man Rasulullah si iku Abu Bakar law kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi latakhadtu Abu Bakrin khalila ibtid nating man Rasulullah ka upama kaadna kuana kana tigina bulay wa kana salako si wallah namata na kuana kan dina bulay wa kan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu na kaya tigmane Rasulullah adi tu kepakai Abu Bakar na ayama nanian na bulay wa sakanian Islam ayama nanian na sa mga Muslim ugid na aya bulay wa wallahu taala nasu aya bulay wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasu Allah na gitu dika pakai bumabalu ya bulay ka Rasulullah so Abu Bakar ayam nanian na Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu na nasisa gyung kutwa masadun si walungan na Khamis mga patagawi ada penakawapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atungan na minitaran wagyung kutwa geda menian miya kageda men Rasulullah dindengka sama sakit si sagyung kutwa ayam nanian nakakawafat nu Rasulullah mga pat penagawi ya kakawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitur iyan ako mga sahaba maliliuta si sagiang kutwa darpayan sisikiran sa Umar atigina sungkanurakan ubay kan wating mani Rasulullah kaayam nanian na adin apa ki surat akrakan watigin mana iya katero urina adna peturaya karakan wakatero adikan madudugi ci urianian nana miya kagiro so Umar tigina qad ghalaba alayhi alwaja
Inwana na tingin di mater Rasulullah katungan na idna miya kagedam sa tanto masakit sa giyang kutwa kap kesakitian. Aya mana niyan na miya kapanaro at tingin man isu Rasulullah kagi aya mana niyan na maka tutalugdam tanto at tingin man iyo Umar radhiyallahu ta'ala anhu maka tutalugdam su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na nagyoto si sa giyang kutwa aya mana niyan na adiru di katero Umar sama na tigu Umar na titu na panatigin isu ratio atu na panatigin isu ratio kata na tigin so Quran na katan so Quran na sisirakan hasbukum kitab Allah miya kati ko prakanud na tigu Umar so ya makna niyan na kitab Allah na miya kasusupa karo sa mga sahaba so kaya pa kasusupa kairan ad na sabagi ko mga sahaba inunutan niran sa Umar ad man sabagi ko mga sahaba tigina na bubaitan ko Rasulullah kaya mana niyan na ubad na pagi surat tanu Rasulullah na isurat tanu so pan sa sabagi kiran aya inunutan niran nagyang kutwala lag Umar radhiyallahu ta'ala anhu na nauriano to na miya kagiro sa Rasulullah tigina qumu anni pakatindiga ko niyo tigman ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siiko kaya pakatindiga ko Rasulullah wa awsa fi dhalika al-yawm na ini pangusiat yan si sagiyang kutwa gawi ini tunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na iba na mbugaw sa mga musyrik pakaawaan sa mga Yahudi agu sa mga Christian si isa ay na niya na haram si isa Makkah agu si isa Madinah ay na niya na ini tunan Rasulullah mbugaw so mga musyrik so mga Yahudi ug so mga Christian si isa jaziratul Arab si sagiyang kanan ang mga ingda Arab giutoy ayam na niyan na ini pangusiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagiyang kutwa ayam na niyan na kini taralud na giyang kutwa kapakagudam Rasulullah urian niyan na si sagiyang kutwa masa aga pakataning mondino kapatay na miya kagiraw sa Rasulullah atigen as-salatu wa ma malakat aymanukum ubani watigman ni Rasulullah pakalilipati so kasiyapan niyo kusambayang na gusto sisisa tangan niyo atigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa miya panutul sa hadis na miya kagiro sa Rasulullah Allah ubani pakalilipati sa Allah ubani watigman man pakalilipati sa Allah as-salata wa ma malakat aymanukum siapa niyo susambayang atigman ni Rasulullah na gusto nganin at sisisa tangan niyo di turu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan pangusiatan udi na din yan tenanan suaya makna niyan na mga sahaba na nasisagiyang kutwa talugawipan ada penakawa patu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mitero sa Rasulullah ayat manawasi itu Rasulullah nanti kina ahsinu dhanna billah pakapian yun natin manay so antangan niyo udi na pangantapiyo pamikiran niyo si ikwallah subhanahu wa ta'ala nasinjagiyang kutwa masa kapupagi sigagiyang kutwa gawi aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minitaralud na giyang kutwa gadamanian ay makna niya na din pa kagaga diskanian pakatindig miyagdamian din na giyang kutwa titwa kapakatitalugdam sa giyang kutwa kap kesakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diskanian pakagaga lumiyo na miyakagiraw sa Rasulullah at iginamuro Aba Bakrin an yasila bin nas teruan yung Abu Bakar apagi maminian sa mga tao kadi ko dun pakagaga dito suwaya makna niya na tunga na idna anto na iba na kaya pakagidam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kagiraw so Rasulullah miya kagiraw so Aisha radhiyallahu ta'ala anha atigina ya Rasulullah inna Aba Bakrin rajulun asyafu ay raqiqun wa innahu mata ma yaqum maqamaka lam yasma'in nas suwatigin so Abu Bakar na malubayatig man yung Aisha may ito ikatero na amay kapag imamanian sa mga tao kadna niya naging kutwa darpa kapag imamanian sa mga tao nadis ka niya nakinig mga tao atig man na iyo Aisha radhiyallahu ta'ala anha inong katigin man na isugo sa Umar asa kaniyan imagimam si iku mga tao na miya kagiro so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigin na muru Aba Bakrin an yusalli bin nas aya makna niyan na tiruan yung Abu Bakar apagi maminian sa mga tao ginan mamui kapakalalabi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu si iku mga sahaba asa kaniyan itsiw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apagi mga tao si sagiyang kutwa masa aya makna niyan na din pakagaga so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kapagi mamian ko mga tao di pakagaga lumiyo so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na
Na nasisa giyang kutwa masa kapatid no Rasulullah kakawapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu na din yan pagimaman sa mga tao. Pagimaman yan sa mga tao si isagyang kutwa masa. Si isagyang kutwa masa na din di pagimaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa taman sa giyang kutwa masa akakuwapat no Rasulullah sa ayaman na niyan na salungan panakakuwapat Rasulullah salungan panalamba akakuwapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kutwa mga Bisaya iyan na piya kamaradika iyan sila piya kamaradika iyan sa mga Bisaya iyan misidika sa mga dinar ini pa miya bagay sa kaniyan sa sadaka sa ayaman na niyan na taman sa din na kewaris ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begakian sa taman sa kaya mawapad Rasulullah na so raban yan na misa sanda si ikwaya maanan yan na isa sa katawa Yahudi misa sanda giyang kutwa raban yan si sagiyang kutwa sa katawa Yahudi na ayabu aminigan at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kutwa din yan kuda yan ayam maanan yan na maputi na nasisa giyang kutwa masa kakawapatid no Rasulullah na ayamaan niyan na siyawaan niya naging kutwa rending sa giyang kutwa walay niyan si walay Aisha siyawaan niyan sa rending inilay niyan so Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sa giyang kutwa din niya nakapagimami ko mga tao ini juga dia naain yan si sa mimbar din sumang mga sahaba na matataranta sila nakaaya katawiran na ba so Rasulullah na ayamaan na niya na pagimam Abu Bakar na malo tumiyarag tingin na ba pagimam sa Rasulullah na mindang-udang sa Rasulullah sa ayamaan na ito na dadal yun na niyun sa samboy ang iyo agi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di pa kagaga ti sagyang kutwa masa di pa kagaga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagyang kutwa masa kakawapatid no Rasulullah misimbayang sa mga sahabah radhiyallahu taala anhum sa subuh piagi mamansiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu na si sagyang kutwa kaya pagi mamikiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu na ayaman na niyan na miyakaw mamang muso Fatima radhiyallahu taala anha miyakaw ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya makaw maso Fatima na tianuan o Rasulullah tiginaubay karakan na kaya makaubay ron sa Fatima na adna ini tungon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya paganay tungon sa kanya no Rasulullah na miya kagurok sa Fatima na ikaduwag man ay natungon sa kanya no Rasulullah na miya kasinga miya kakula suwaya maanan niya na Fatima na ini pa kay sira nuto si iko Fatima si sagyang kutwa uriyan o kaya wapato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanto na giyang kutwa kaya pakasinga iyan na giyang kutwa kaya pakaguro kiyan na miya kagiraw so Fatima atigin na ini itong rakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko paganay na giyang kutwa kapakatalog damian apke sakit sa kanyan na giyutun ikakuwapat Rasulullah ayaman niyan na aya sabab pakakuwapat Rasulullah na giyang kutwa gudamian na so sukian ga karuwa tigman ay Fatima miya kaguro kakwatigin man ay kakuwapat basta tigin man ay suwamakan aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyan niya natigin man ay na inatong ako niyan na ay nitong irak na tigin na aya pagampagan ay tigin na pakatundugurakan at tigin man ay tigman ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na saka siya tigin ako pamilya ko ay tigin na pagan ay pakatundugurakan siya ko pamilya ko at tigman ay Rasulullah na saka na miyaka kena ako at tigman ay Aisha Fatima radhiyallahu ta'ala anha na nasisagyang kutwa masa si iko ato na niban na kakuwapatan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuulon mabuso Rasulullah si iko bubun o Aisha radhiyallahu ta'ala anha na miyaka panik so Abdurrahman bin Abi Bakar so laki o Aisha miyaka panik sa kanya na di maniwak na sisagyang kutwa kaya pakapanik yan na di maniwak na tutundugun sa kanya na mataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na siya buta kana tigu Aisyah atigin na keterang mani waktu Rasulullah miya kagira waktu atig mani Aisyah Rasulullah atigin na baka atigin peniwak agi sama nutuna su Rasulullah na apia suka teru na din makap teru su Rasulullah ka kewapat cakanin nana miya kagira so Aisyah atigin ya Rasulullah baka atigin peniwak na namiyakan dengu su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kinwa ko atigo Aisyah so yang maknanya nasiwa ko Abdurrahman na inu na bang ko atigin manai piya kala makakan na ini begayak na tigin ko Rasulullah na miyani waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kutwa kakawapatan no Rasulullah na miya gada miya nagyang kutwa kasakit o kapatay kasi sagyang kutwa din yan nakasakaratul maut na miya kagiraw ko mga karuman yan natigin na begiya ko niwatigin sa ig na si sagyang kutwa kaya begira nun sa ig na ipsumbu niya nun alimanian na umanian nun misumbu alimanian na misagupian sa parasyan na makagiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin na la ilaha illallah dan natigin na simba na benar ay inuntas wallah inna lil mauti sakharatun mata natigin na titun na mata tagu si iku kapatay agiyang kutwa kabreg si iku kapatay ayang makna niyan na suka sakaratul maut na miyagdam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nasisa giyang kutwa ayang makna niyan na kakawapatan no Rasulullah sisa giyang kutwa tunganay na minitaralu agiyang kutwa gdam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakawapat sa kanyan na si kurian o kaya pakasumbo yang ilang sa subo na sumamuso Abu Bakar na adna siyang wanian lumiyalakaw su Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ka adna siyang wanian na si sagyong kutwa kapkipur walungan na miyawapat su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku ika 10 agudua si iku Rabiul Awwal alungan isnin na miyawapat su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagyong kutwa kiyawapat Rasulullah na miya kaawida akal mga sahaba upama na sobra kiran sa mini dug alangit si sagyong kutwa ay makna niyan na kiyatak na amya wapat su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi dikiran mini dug alangit sa taman sa miya kaumaso Umar radhiyallahu ta'ala anhu na kagyo makaumaso Umar na tigyan naman na iya antunanan na miya kagiraw sa mga sahabat tigiran mana iya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mitak na miya wapat na so kaya negara Abu Bakar na binindu siya naging kutwa kampilan yan at tigiran mana iya so tigiran sa Rasulullah na tigiran mawapat kenapa tigiran miya wapat sa Rasulullah at tigiran mana iya Abu Bakar tigiran mana iya Umar kagi diketarima Umar ubah miya wapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketarima Umar na nasisa gyang kutwa din yan kaketarima na binindu siya na gyang kutwa ayamana ni nakampilan yan na ubah na tigina itero sabab miya wapat Rasulullah kamata na tigina puta ang kusaulo sad na tigin man isa ditero sa miya wapat Rasulullah na mata na tigina puta ang kusaulo kagi gyang kutwa ayamana niyan na di niya nakatarima agiyang kutwa kia wapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagiyang kutwa masa na sumamuso mga sahaba na maalaksiran di silan makaptero si sagiyang kutwa ayam na niya na kia tekna akia wapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagiyang kutwa masa miya kataling mamamuso Abu Bakar di niya nakatawan naman tunay mo ulaw-ula dunia kasagiyang kutwa kia wapat Rasulullah na di katawan Abu Bakar na kagiyang makaw maso Abu Bakar miya kagiraw sa Abu Bakar anto nagyang kaya mo ulaw na niyo inu kanwa imapupuron na so sabagi na di makaptero ay di ka pakaptero sabagi na ipka na kaya nagyang kutwa ay mana niyan na kapkararangiti si iku Umar radiyallahu ta'ala anhu na miya kagiraw sa Abu Bakar at tigin na anto na ini inu kanwa imapupuron atig mana iu Abu Bakar na miya kagiraw agyang kutwa sabagi kung mga sahaba at tiginan mana iya su Rasulullah na miya wafat suatu giran mana isu Rasulullah na miya wafat na so kaya negara Abu Bakar nanti di pikir tak ginawa niya na so kaya negara Abu Bakar na magaan na siyungwan niya su Rasulullah kaya kasungwan niya su Rasulullah na ayaman niya na siyawaan niya nabuntal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya kasawaan niya abuntal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaman niya na inarkan niya su Rasulullah
na kaya kaarkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siuman yang sumangataw sa rasul tu na din mamudi marangi cu Umar adi yang ke tarima ubaya makna nian naba miya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kaji Rasulullah tigina hai Umar panan utenuke atigin manai panan utenuke tigin kaji suman su Umar na gira na ayabu kapaka kalmanian na igira miya kau masuk Abu Bakar kamu perkataan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nana gitu miya kaji Umar atigina Abu Bakar atigina haya tigina Umar na panan utenuke na urianya nami teruso antu ni bana Abu Bakar siang urian cuma ngatau nami yang untuk basakan yang cagiam kutua kewa patu Rasulullah urian uki arkin yang ku Rasulullah amia kagurokso mia tatak alu ayam maknanya na Abu Bakar mia tatak alu iyan na urian yan na sum yang urku mangatau tinin dugian na sum mangatau na yang utba piyang usiatan yan atigian na manay amma ba'd man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat sana tigmana iyo Abu Bakar sa padirkanu apa simba ni na so Muhammad na suatigin so Muhammad na miyatay suatigin so Muhammad na miyawafat aya makna niya na piyaki kawan Abu Bakar asu Muhammad na kenapa sekalian Tuhan ubad na simbar kanu ku Muhammad na kenapa sekalian Tuhan kami wafat sekalian na bad na Tuhan apke wafat yutui makna agian kutua katru Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat sana tingin man isa padirkan apa simba ni yang su Muhammad na su tingin su Muhammad na miya wafat tingin man isa Muhammad wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut nasadum man tingin man iyo Abu Bakar sa padirkan ayah pesimba nian naswallah na mata naswallahu taala na uyag-uyag adi petay uyag-uyag adi kawafat na urian yan nabi ti en agian qutwa katru Allah taala atiyan manai wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul da atiyan ko Muhammad enun tanas sakanian nasugu ami adna miyaw na anian udi nasugu si ikum yang ay ipos kumiyaw na anian ang mga sugu mga rasul afa imma ta'aw qutilang qalabtum ala a'qabikum upamatig manai wallah na upamatig manai kamawapat su Rasulullah na ayam ananian na aw qutila udi na upamatig manai kamawapat su Rasulullah udi na maperang sa kanya si kulalang ku Allah na upamatig manai Allah Ta'ala na kesuikan ko mga talikudan iyo ayam ananian na kesuikan si ku kakakapiriyo atig manai Allah nana gitu wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurra Allah syai'a nasadin catau aku masui sisagiang kutwa puna nian apakah salian ating mana wallah namata an adid na kibinasan yang wallah amay tubu wa sayajzillahu syakirin na siguradun ayam nanian nam belasan wallah sumanga tau ang mga papasang ikapanalaman nagira ayam nanian na piyagi sabutan Allah Ta'ala asu Abu Bakar na manusia sekalian so Rasulullah na manusia sekalian ada apa niyan kabenar si iku katutuhan ni ayam ada niyan na kena ba sekalian kaya patuti ku simba kamata sekalian sugu nagu manusia agu uripen asigu sekalian wallah si iku ayam ada niyan na mga tao na nasisa giyang kutua ato na iba na ika alungan na salasa si ikurian ukewa patu Rasulullah sama nutun ada matimbel abas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na beskan yang mini kubur saja yang kutagaw iya kewa patian ay kini kuburan ku Rasulullah na si kwalungan na arba'ah miyatay sa kaniyan si kwalungan na isnin na ay kini kuburian na si ku alungan na arba'ah wallahu alam na kagabinan si kwalungan na arba'ah ayaw tuwa sabab adaw ni kay kubur na kanaba yaman na beskan yan na biyal samar agya sopad na tigiran na ino buso Rasulullah adami kubur pagana iron nakagya su Rasulullah na apya pandami kubur sa peraragun na kanabab kedu sulawasian dikelin sulawasian kanabab kelin da kelin si kubaw niyan kanabab kedu kanaba lagi dumino sa tawa mawapat sa kanian naya pa na niya na piragawi
nami bawa giang ko tola wasiat na so Rasulullah nadi kedua ada ki kuburan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumambuti na kagi amiakan bide-bide sa pamikiran sa mga sahaba o ino mga de so kaprigo ko Rasulullah lagi no kaprigo ko minum sa tao ay mo na niyan na kagi so Rasulullah na siyempre Rasul sa kaniyan nabalagi de mga de kaprigo ko minum sa tao ayam mana nian na kepanan sakanian girau mana ya giu tu idau ke kuburun mia ka bida kaliran kira nantu na mga di kidi tanu Rasulullah siku ki kuburun tanu o kita ki kuburun giang kotwa antu ni bana kampung kusiron giang kotwa ka kepanaon giu tu mia kan bida-bida siran capa mikiran giu tu kia sendudu ki kuburun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya kini kuburun na sik walungan arba na ayam ya ulah si sagiang kotwa ika alungan na salasa si ku urian o ayam na niya nakiawa pa to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na rinig biran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rinig buskanian o Abbas rinig buskanian o Ali agus so Fadl agus so Qusam na wata na no Abbas siran agus so ayam na niya na Syukran agyang uto so Syukran na bisa ya uto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apia kamara dikayan so pan so Usama agus so Aus ginan imya makaribu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagiang kotwa ayam na niyan na kaprigo iranon agu giang kotwa ka kepaneranon nasiran ni rini si sagiang kotwa nditar niyan si sagiang kotwa nditar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagiang kotwa ke pakam bida-bida agiang kotwa pamikiran iran wantu na mga de iki di iran ku Rasulullah lagi dua yama na niyan na minusataw anta ka adna kibibida yan ko anto na inibana mga tao na siku kepa kan bida-bida iran na ayam ya ulana ayam na niyan na so mga sahabat na pala siran teoro siran lang na so kaya turu kiran na nasisagiang kutwa kaya turu kiran na pita tagi na piran agiang kutwa ikidi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa agiang kutwa tagi na peniran so ayam mana na napiagi sabutan kiran wallah agiang kutwa ikidi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kia paniran so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa talo lapis adinis amaputi ini kapan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada abon bangkala naguda ban yang tubau sagiang kutwa kia kapan nasi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam mana niya nagiang kutwa ini kapan ku Rasulullah na lagi dinutua ka kepanarkatan ayam ana niyan na pinakaminus na talo lapis adinis ada abon bangkala naguda abon tubaw agi sumya ngau una na piliran na so mga mama na diiran pakam bangkala na diiran panpakat tubaw si ikum yang ngau una kapito mga lukustan na nakagi so Rasulullah na kiapan so Rasulullah na ayabu kiapan anun na ato ni ba na talo lapis adinis maputi dinis naginan ini kapan ku Rasulullah ada banian bangkala dan ditarnian naguda banian atau na ibana tubaw na urianian na kumyalut ciranca kuburan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasisiran kumyalut ci walay Aisyah radhiyallahu taala anha kumyalut ciran si cagiang ku walay Aisyah na mayampa sa duto agi makakalut ciran na siyang bayangan iran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa uman isa na mitundu-tundu gayang kotwa kaya sambayang iranon pesulud ciran si sagiang kotwa ayam mana niya napaitaw napsumbayangan iran su Rasulullah ayam mana niya na si sagiang kotwa kapsulidiran sa kasumbayang iran ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makasulud ciran na meliu siran si sagiang kotwa isa apaitaw kaya tutundu-tundu ciran si sagiang kotwa kaya sambayangi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiran pakaw kit sagiang kutwa isa pa itaw kadi sirang kamin kaad na maatang ruwa sumbayang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagiang kutwa masa mitundug-tundug siran na giang kutwa kaya sambayangiran ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dabayran imam ayam ana niya na umanisa na siyang bayanganiran
So ayam makna niyan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya panutul na ayam pagam-paganay sumiyang bayang ko Rasulullah na subanu Hashim sumbawa tanu Hashim urian yan na ayam na sumiyang bayangon na mga muhajirun may manugalin sa Madina urian yan na ayam na sumiyang bayang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga ansar mga taga Madina urian yan na asupman sa mga tao sa taman sa miya kapasagkiran urian yang mana ayap mana sumiyang bayang ko Rasulullah na sa mga bai na miya katundog kirampan so mga begumama na urian yan na ayap mana sumiyang bayang ko Rasulullah na sa mga uripan so ay makna niyan na mga bisaya o mga bisaya si sagiang kutamasa anto na inibana mga muslim sagiang kutamasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay sebutan tanong si sagiang kaya piang adiantan kaya sakit Rasulullah au kaya wapatian na pagana sebutan tanoron na suka patay na lalananan uman ibaran nyawa lalananan uban ibaran nyawa da tahu ke tatap si sagiang ke dunia Peter Allah atigina innaka mayyitu wa innahum mayyitun mata anaskana petay ka nagupetay siran mambu aya makna niya ada apa kalibri si sagiang kaya kapatay kadua sebutin tanong si sagiang kaya makna niya na kaya wapatu Rasulullah pianu tul tanong na gitu so kata tawaranga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagiang kaya dunia aya makna niya na mas tumunian sualawan amauri adigiang kaya dunia na ayat kebayaan Rasulullah na suaya makna niya na alungan amori sebab sapi akan semilis kalian wallah o andi tumunian aku dunia aku susisa tangan wallah na ayam ya tumuian nagiang ko to sisa tangan wallah subhanahu wa ta'ala kata luas sebutan tanuron na sukewa pat Rasulullah na ginan ida penggunaan yan amala at tiba si kulangon o mga muslim ginan ida lawan yan at tiba kulangon o mga muslim kiaga na tikiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okay nagyang kutuwa kiaga na tirakatan o Rasulullah na giyuto na miyataro topian susuguan ko agama miyataro topian nagyang kutuwa ay makna niyan na kisumpay niyan si sagyang kay agama tanu agama Islam na misa bapro na di ka pakai abatano pangumanis agama na di ka pakai abatano pangurangi agi yang kaya agama tanu agama Islam kami ataro to pednuto si iku urian o kiaga na tirakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piagi sabutan katan wallah suaya makna niyan na agama tanu sa minggulalan si iku nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pepengnitan si iku wallah aad na miya kwatan wa tuma si sagyang kaya tutulan tanu si iku kaya wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.